naghahandog ng nakita ko o floodlight ganina na ko libot-libot. Nakita ko mga hardware. Aba hardware is sirado. So hindi ka na video why sirado ang Bohol sa to. Dito ko Bigyo wa mangkod. Domingo magodron mo ng sirado. So arita sa Suway sa tadani sa Galeria Loisa sa may hardware dari ubos kay basin na ada netong ipangita ngarion arita sa handyman ngita taog sa contact tracing sa handyman bisig na
gilid na yung Watson. Halita mo lista pa. Opa. Tis. sir, no? Ah, Tira. 150. LED na sir? Naidili LED. Wala sir, puro LED naman sir. Puro LED. So wala. Ang gawas ta kay wa. Balhin ko ta. Yo. Dikyo. Louis Vuitton. Altasita. Ay, tala na Ace Hardware. Sana meron na. Buy one take one, no? Tara, floodlight. Floodlight. Sila ka watch mo sir? 150 watts. Galit sir? Wala pa rin. Wala. Sale nila. Kita na ba ito? Dara, ilaw at iba pa. So ay tala na eh. Sana meron ilaw at iba pa. Failure, wala pa rin. Wala. Face out na ko, no? Pag ikapoy na ko. Sa Herbert Sirado, Herbert Malmes. Takuan na lang na to eh. Team I. Lakaw na lang ta guys. Ay na-jack na. Dala pa yung Watson na rin. Taga na changes sa Tagbilat. Kani Metro Center ni. Renovate. Tara ang PMI. Mga PMIers. Kapoy na ko. Tapos ito Pikas Iskina. Oh my God. Ibaili. Ibailo. Atmosphere. So nasa estudyante pa ko guys na isinihanda ni Ideal. Ini. Karon na himo ng PS Bank. So, gasolinahan po na diya sa una. So, natanag lakaw din siya.
lakadaran sa kakila na ho. So, ano yung nakaila? So, kahit ada stabil pangutana. Suway-suway lang kapag pangutana na ni stabil. Bisag di koan pang sakyanan eh. Kaya ta guys, kaya matatag. City to last meeting, last paano lang. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town,